Нема нов авионски бран од Москва за Белград по мобилизација во Русија, но Русија има најмалку околу 50.000 кои по војната во Украина се преселиле со семејствата и бизнисите. Белград се уште е јагма за празни станови и деловен простор. Србија ја следи очигледно една Титова политика на неврзаност. Контраверзи колку сакате и какви сакате. Сакаат во Европската Унија, но подпишуваат договор со Москва за заедничка надворешна политика. Властите во Белград ја признаваат територијалната целовитост на Украина, но не ја осудуваат агресијата на Русија врз суверена европска држава. Председателот Вучич јавно зборува за најлошото дека доправа доаѓа, не исклучувајќи ја и нуклеарната агресија, зашто според него Путин е наводно политичар од збор. Трилинг со периодични разговори во соседството. Неделава во Белград разговарав со Сржан Мајсторовиќ, председател на Центарот за европски политики, кој во еден период беше и дел од српскиот преговарачки тим за членство на земјата во Европската Унија. Господин Мајсторовиќ, дали украинската криза ќе го забрза можеби процесот на зачленување на земјите од Западен Балкан кон Европската Унија? Da, definitivno sa izbijanjem ukrajinske krize Evropa mnogo više, kako bih rekao, na jedan strateški način sada i geopolitički način počinje da gleda na region Zapadnog Balkana i svakako da ova kriza koja se dešava u Ukrajini će imati uticaj na proces daljih širenja Evropske unije. Međutim, treba biti realističan u procenama i ja ne mislim da će se to proširenje desiti preko noći, da će ono biti brzo i da će tu biti moguće bilo kakve, kako bih rekao, shortcuts, kako se to prevodi, prečice, jel tako? Već da je potrebno taj proces integracije kandidata u Evropsku uniju na neki način izmeniti, učiniti ga mnogo efikasnijim, mnogo vidljivijim građanima, na taj način prosto i animirati širu javnost da ponovo na neki način ideja evropeizacije i menjanja u tom procesu pristupanja Evropske unije dobije na popularnosti. Ono što kriza u Ukrajini još donosi Evropi jeste jedna nova geopolitička realnost i ja sam siguran da će tu realnost kreirati zajednički i Evropska unija i države Zapadnog Balkana, odnosno da će neka buduća Evropska unija svoju buduću misiju u globalnoj politici morati da zasniva na činjenici da će imati mnogo više članica u svom sastavu, a države Zapadnog Balkana, odnosno zemlje Zapadnog Balkana su svakako prve na listi za прием. Како ја оценувате руската пенетрација на Балканот и пред се по нагласеното присуство на рускиот капитал во Србија? Дали официјално Москва се обидува многу подлабоко да се инфилтрира и да се задржи во регионот? Mislim su važne dve stvari. Jedna je nesumnjivo ruski uticaj, posebno u Srbiji, je veoma prisutan. On je prisutan kroz investicije u sektoru energetike, kroz trgovinu oružjem, recimo, prisustvo, posebno u medijima, recimo, koje je veoma problematično. Ali druga stvar koju je važno napomenuti je da ne treba precenjivati, ne treba podcenjivati, ali ne treba ni precenjivati ruski interes u Srbiji. Moj utisak je da je ruski interes u Srbiji prisutan onoliko koliko vladajuća elita u Srbiji to želi. Dakle, ruski uticaj u Srbiji ima ulogu da s jedne strane obezbedi nekakav nacionalistički legitimitet vladajućoj garnituri, dakle da se kaže mi smo uz Ruse koji brane naše nacionalne interese u Savetu bezbednosti vezano za Kosovo. A s druge strane, ruski uticaj se isto tako instrumentalizuje od iste te vlasti kako bi se međunarodnoj javnosti, dakle članicama Evropske unije, Washingtonu ili Londonu, ukazalo da eto, naša vlast radi sve što je u njenoj mogućnosti, ali Rusi nam ovde kvare situaciju i podmeću klipove u točkovi.
се чини дека Белград и Скопје ќе бидат исправени пред сериозни предизвици. Ќе мора да го решаваат врелиот костен, што би се рекло. Белград да најде заеднички јазик со Приштина, Скопје да го дореализира и да се усогласи со Софија во однос на отворените прашања, за да може да го забрза процесот кон приклучување кон Европската унија. U mnogome razlikuje situacija koja je između Beograda i Prištine, odnosno Sofije i Skopja, je što nažalost vaša zemlja ima problem sa zemljom koja je članica i koja je do sada zloupotrebljavala taj svoj položaj, ne bi li otežala proces pristupanja Severne Makedonije Evropskoj uniji. Ja se iskreno nadam da sporazum koji je postignut uz posredovanje francuskog predsedavanja, da predstavlja u ovom trenutku, koliko god to bilo teško građanima Severne Makedonije da prihvate, ali možda jedini način da se krene napred, da se krene u susret onome što sa pravom građani Severne Makedonije očekuju, a to je da njihova zemlja postane punopravna članica Evropske unije. Što se tiče Srbije i Kosova, taj problem je tu već duži niz godina i nažalost on se nije u mnogome pomerio u odnosu na početnu tačku, postignuti su određeni sporazumi, njihova primjena ide jako teško i očigledno je da sa izbijanjem krize u Ukrajini Evropska unija zajedno sa svojim partnerima, Sjedinjenim Američkim Državama, pokušava da revitalizuje ovaj proces i da ga stavi na neke nove osnove kako bi motivisala i Beograd i Prištinu da idu mnogo odlučnije u pravcu postizanja nekoliko kompromisa koji bi obezbedio jednoj i drugoj strani da na posledku postanu punopravne članice Evropske unije. Како оценувате капацитетот на земјите кандидати за членство? Тука говорам за Србија, за Црна Гора, за Северна Македонија, во делот на исполнување на критериумите за приклучување кон Европската унија. Во кои области гледате назадување или можеби направени чекори кои може ќе ги доближат земјите побрзо до европското семејство? Pa, kapaciteti su ključni za pristupanje svake zemlje Evropskoj uniji i pod tim nazivom kapaciteti podrazumeva se ne samo ljudski kapaciteti, već i finansijski kapaciteti. Dakle, jedno je imati dobro uređenu profesionalnu administraciju koja je sposobna da usaglasi nacionalne propise sa pravilima Evropske unije, da stvori makedonsku verziju evropskih pravila koje će onda državni organi primenjivati u praksi, ali s druge strane, kada govorimo o kapacitetu, ovaj finansijski deo je veoma zahtevan. Recimo u oblasti zaštite životne sredine, borbe protiv klimatskih promena, poljoprivredi, zahtevaće se značajna sredstva iz nacionalnih budžeta koje će biti potrebno investirati kako bi se dostigli evropski standardi. Recimo u slučaju Srbije, mi smo 2011. godine radili jednu procenu troškova u oblasti zaštite životne sredine i ako smem da kažem, to je bila prilično konzervativna procena u tom trenutku. Izračunato je da Srbiji treba nekih 12 milijardi evra samo da primeni pravila Evropske unije u oblasti životne sredine. Dakle, to su jako velika sredstva, naravno deo tih sredstava će obezbediti Evropska unija, ali veći deo tih sredstava će prosto morati da se obezbedi ili iz budžeta naših zemalja ili kroz neke međunarodne aranžmane, da li su to krediti ili neki drugi zajmovi, to je opet na vladi da proceni. Hoću da kažem da nekako suviše olako, kada govorimo o kapacitetima, fokusiramo se isključivo na javnu upravu, na administraciju, ali kapaciteti za pristupanje su i ovi finansijski i mislim da će tu biti dosta izazova imajući u vidu i ekonomsku situaciju u kojoj se svet nalazi, cena kapitala na svetskim tržištima je porasla, dakle sve će to biti mnogo komplikovanije u narednom periodu
da se dostigne kako bi se usaglasili sa propisima Evropske unije. Господин Мајсторовиќ, бевте дел од српскиот преговарачки тим во преговорите со Европската унија во еден период. Што вие би сугерирале, а да не го повторат како грешка македонските власти? Pa moj savjet bi bio da se kogod bude na vlasti, jer ovaj proces traje i vlasti će se verovatno i menjati u tom procesu, da se oslone prevashodno na stručnu administraciju, da pokuša da uspostave zaista jedan zdrav administrativni okvir, jedan tim koji će izdržati prvo dužinu tog procesa, a drugo i kompleksnost tog procesa. Dakle, potrebni su vam izuzetni stručnjaci koji će na duži vremenski period biti angažovani kako bi se sprovodile teške reforme. Druga preporuka je da, uprkos tome što sam na prvo mesto stavio kapacitete, bez političke volje, bez jasne, nedvosmislene političke volje, u kom pravcu Severna Makedonija ide, možete imati i najbolje stručnjake, oni neće imati prosto političku podršku da daju sve od sebe, tako da taj administrativni, finansijski kapacitet plus politička volja i jasna politička orijentacija, rekao bih da su najbolje preporuke za to kako biti uspešan u procesu evropskih integracija. Ne treba zaboraviti da kada pominjem političku podršku, ona se ne odnosi isključivo na vladu koja je u tom trenutku, već prevashodno i na širi društveni konsenzus svih političkih stranaka, na ulogu parlamenta u procesu evropskih integracija, susobranja i naravno na važnu ulogu koje civilno društvo ima u ovom procesu. Многу често европските лидери потенцираат дека Западниот Балкан е дел од Европската унија. Според ваша проценка, колку реално години би требало да поминат или ќе биде потребно да се заокружи целиот тој процес на приклучување на земјите од регионот како дел од Европската унија? И дали после хипотетички 10 години Европската унија ќе го има истиот кредибилитет и моќ како пред, да речеме, 15 години? A nažalost, moć i kredibilitet Evropske unije na Zapadnom Balkanu je značajno urušen u prethodnom periodu i možda će zvučati cinično, ali ja ne mislim da on može biti niži nego što je u ovom trenutku. Te stoga prosto treba sa nadom gledati u neki narodni period da će taj kredibilitet Evropske unije jačati. Ja smatram da je u ovom trenutku, dakle, kada sledeće godine već obeležavamo 20 godina od Solunskog samita, kada je obećana evropska perspektiva zemljama na Zapadnom Balkanu, da je potrebno resetovati ovaj proces, da je potrebno potpisati jedan zajednički plan za integraciju Evrope do 2030. u koji će se obavezati i zemlje članice Evropske unije da će sa svoje strane obaviti sve neophodne prethodne radnje kako bi omogućila nesmetano i glatko integrisanje država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Tu prevashodno mislim na reformu sistema donošenja odluka, da sa jednoglasnosti o važnim strateškim pitanjima Evropska unija u buduće odlučuje kvalifikovanom većinom kako jedna ili dve zemlje članice ne bi sprečavale Evropsku uniju u njenim strateškim projektima kao što je proširenje, je li tako? S druge strane, Evropska unija mora da reši svoje interne probleme koje se tiču funkcionisanja demokratskih institucija i vladavine prava u pojedinim zemljama. Jako je teško sprovoditi teške reforme u našim zemljama ukoliko imate primere unutar Evropske unije koji su na sličnom nivou, da kažem, razvoja kada je u pitanju vladavina prava i funkcionisanje demokratskih institucija. Nikoga nećete motivisati time što ćete reći, ali u Evropskoj uniji to se radi na ovaj način, ukoliko svi znamo da u nekim članicama poštovanje demokratije i vladavine prava, nezavisnosti medija, univerziteta, nije na odgovarajućem nivou. Dakle, Evropskoj uniji je potreban jedan period u kojem će ona dovesti svoju kuću u red. Istovremeno, taj zajednički dogovor bi trebalo da motiviše i naše lidere na Balkanu, da napokon dobiju jednu vremensku perspektivu i da kažu u redu, sada znamo koji je vremenski rok, koji je indikativan, on nije garantovan, ali mi imamo jedan rok u okviru kojeg možemo da zajednički u regionu
se posvetimo reformama, da razmenjujemo primere najbolje prakse, da sarađujemo kao nekada u procesu vizne liberalizacije, recimo kad smo sarađivali svi zajedno, i da se fokusiramo na stvari koje su važne. Da rešimo bilateralne probleme, da usaglasimo domaće propise i da pokažemo da smo sposobni da funkcionišemo kao region koji će nastaviti da funkcioniše kao region i u okviru Evropske unije. U okviru Evropske unije danas Benelux i dalje postoji, ima svoje organe i ja sam siguran da Zapadni Balkan, odnosno ovih 6 zemalja, bližom integracijom među sobom može da pošalje jednu zrelu sliku, odnosno sliku jednog zrelog regiona koji ne čeka da nam neko sa strane rešava naše probleme, već da smo sposobni da to radimo sami. Da li во Србија постои спрега помеѓу политичката, судската и бизнес елита? Aha. Pa da, svakako da postoji i činjenica je da Evropska unija u procesu vođenja ovih pristupnih pregovora najviše insistira upravo na pitanjima vladavine prava, odnosno nezavisnosti sudske vlasti od političkog uticaja. Mi smo u decembru, odnosno januaru, usvojili izmene Ustava Republike Srbije koje bi trebalo da obezbede okvir za više nezavisnosti u sudstvu. Međutim, još uvek nemamo dokaz da je promena Ustava dovoljna da bi se to i realizovalo u praksi. Potrebno je doneti neke zakone, neke podzakonske akte još uvek, tako da smo još uvek daleko od trenutka kada bismo mogli da kažemo da imamo dokaz da je sudstvo u Srbiji danas nezavisnije od političkog uticaja, da je biznis sektor manje uticaja na vođenje politike, odnosno da politika ima manji uticaj na ono što se dešava u pojedinim slučajevima visoke korupcije. Hvala vam za razgovor. Hvala lepo.